Kadai kacing akun banyak ni ya ka KW Championship. KWE Championship anjak kene mentakas ni. Makanya kalau pedang gejing akun paro berfit. Bagla idai lupa number 1 contender. Long ginong chop paro ka elimination bu fe aka fatal four way. Ya sko mentabu paro lami. Punya kun hari ka match. Berniru bag gejing akun di baladak nang baitanan banyak kene ke KWE Championship. Tomang iu paro matau. Uklam ready banyalakai. Natrai paro doni ban keren hang ni ka po kering ke por pemerintah. Nidang sudah berubah saki ke match cok 6-man tag team match iu ke cingcap kalong su Mickey Utoni batu Melbat Bersyai Hubert WLJ style batu Biji barak ki pat berlawan nang ni ngawan ban itulah mapiba mentang amla arab ni kun dan preng kemet bangam klan re dan kemet ke bang laba kelaba ngai kun hagane batu klur te lawan ban sumar te nok sumar doktor long ba pihak ban syong shwa katu kan nepor te ngan sawan mi pat katu kan nepor te hagane ke kun menta te ada banyak keren batu new general manager bangansa wan mi pat te dapat bangala dapat IT away re openan te wan mi sawi ngan sawan mi biang kawai pat kim barama ban ni wiki fan cok paro ideal isu si bu paro mla balik kai ke match mi so mentar mat ufe laman mi ni por Pangios ngau ru lo tem de gejing ruai ke bathamai. Bangim pajios ngau Iwi fake lawan bat mentang i bu fake lo yo riam ke bathamai gejing ruai ke bathamai. Wang yo paila te umpelak kut kamar dan da yo te paila. Trai yo bor tu paila ngaparai Kuma pitep ufe ulong number 1 katena jika fatal four match manyo kini KWE champion Mentang ini yo ban saki kene ke match. Ini Bangin petep adu mata. we upunan Openan. wan maru paru mla ban kai ke match Kuma players ngau pro la panjibin ujara menijau la ai karai mi utau opponent bangim tip adu mata ubei wei ta ta syong paru we upunan ujian. Ipat ba ani kepor ke trang bat pa ban tip wei ban long champion ban gong KWE Amentaru kene ke event yi ba. Idon tanggi kena sudah giwan men support kendiat kensoi kirang ba. dang laj na kacing Nah kanto kane dan kupul preng ka mat ke barang klan te mame dan khot menta itu openan men saya shock kay ka parawang Saya shock. balay saya shock wow balay walam Trajung fake, dos jung fake, upar na jung fi ya chantam bu fi fake juga create ya kene ka. Tak tim penyelong ki super lock fake ri bang tau ba. Yo abat penyekon yo na parlok jemu. Bancap ba unlong numbuan kan tendau firu udai jong walam yi bayarap. aku to fatal for my match real fi Walam bat Mickey la shit you make it tu kas sindok pisah Kata ke por bu lek persya. kedur jung fi la kala kedur jung la shock sha Kum nau kene ka tak tim jung fake matakan long. Haba gini arbot kali kun persya bro meki ru. Nyam tep unjo na men wan yarap yu walam sibet. matrai meki tikna shu wan namar ka I quit match klamon yarap kini armut Oh sisa iklam wan yarap I good match.
Boy perkat bau Harun cid dau walam bon long punen tu. Haro long brio basalak ketika match cid khalang walam Rapum jaga tim tu. Oi, nomor balai nomor ban pra sisa akum ta ban pra. Ya kena ka tim. mentah gle safred maroi ke dor mentah melong patna Here we go. walam dang ailat sabon lalu pai laru Bangi minta ka match kelas bang. dak dia pej parador khmat Sumber Osline em klem la bet ki walam Ne wei. wow. Oh. Fake lon. Fake bang pajuyo ban mat yu neu walam kena kejing kun. Rai klam poi ban kham yo ban mat man ta. Bagalong ka sin ka ning kong. Yo walam Osline wow. Sikretan memat wai. Pani syabu walam long klan ko. Spine Master. Kum tu la yo ban Spine Master you fake. Ni syabu walam long baklan ke bor met long bahe brio kene kid blue jini. Suplex you fake. Ufay klem mundur bu walam ulang openan jauh ketika match Nimar bantip shibet nase yo walam KWE Championship. imla mantip dia kata Nimar ibu walam klan bor sisa adu kata-kata. Nado sedang walam lo yo pendau bentik dau you fake. Fit tang sisin ru klem pat dia mat Ufay mi dan bora ketika match marabula yo shock bau pat na jungu ulek kum tayu They hiu fake ubashana yang ne ka cinglong partner semu. They hiu walam pat bakwa. Berjo ban walang wan kendar nama kadau jum paro. Spill. She seen Spine Buster. She seen Spear. What a fame though. Lock down. Come on, wait. Kick out fake. Fake yang survive kena game. Fit dah kuat mat dong kuat bancap KWE champion Wangi par fake empat yo ban matang simat airu. lancik keren Tom bukal. Yo fake mentang fake. Lock bottom sisa. Fake mentang la yo ban mat. Walam rock bottom. Wangi fake du. Udah ni skill kepor ke bau telot. Udah ki idea ki babun. Mentang ibu walam la dau fake layang. hadu mentang klempoi perkat balai walam ulek keme fit Nomor kejinga la atuk paro, nomor kejinga la atuk paro. Iu paro mdon kamet ke bam syat muklan mat lade injury untuk dia kun persya yu keluar ku bau fit Wey. kick out walam dak kick out walam ikwa ikan KWE champion Bangi yo snowru ya kene KWE champion. Kalau day ke scene ke kong bangi yo bangi khun ya kene KWE championship. Bell. Someone drop fit yu walam fit ulak khluj yu walam mulai Ay dai nutan. Storm walam tu larame itu walam larame itu Come on, Free. Bangi mata Free lo yo ban kawan. kau walam Empat sama yo ya KWE championship nomor walam udah kick walam out. dang survive Sibun ki idea kita nak Free. Season yo ada kerak bottom, season yo ada storm. mulai suplex pernah walam pernah walam Bangi syak ni ki. yo kalau walam
direct kepo. Hapring juga ring. Ufej up taubun gilat berkuno ben. Penrami walam. Syakar dan Ufej nak tiun. Kenang kau penemlak ben. Tak lagam keti jeng Usbet. Drop kick. Ufej nak kepo. Ahap sabar juga ring. Yes go bagi. Fan KWE ru kuat bu walam ulang job akan KWE. Ini KWE champion. Main ring 4 tip aduk mentaru. Lunge kriang. Sibok yo fake. Wow, siapa tekuk rak lihat dong jong kering. Saya sini. Wow. Bumliu fing tay. Betekuk dong jong kering. Yo bayang walam. Si kau siu. Ini tabu walam yo berlempat. Hadang kering. Fake. Blue Thunder Bomb hadang jong kering. Ufej umi dan bor banyak kon percaya walam. Nomor walam don sibun ki idea hakle juru. Suplex Kapal suplex walam. Berfirman tahu lah tahu mas yuk setia benjeng nomor kencing syak nyan walam. Berfirman tahu down leg drop cover way kick out to survive yang season ya kan ke KWE championship. Ini syak sing lakai kesak senak mut dah kok siu. Film pal lak setia benjeng nomor walam ailat. Walam tang sedang benjeng la take down, tang sedang benjeng la take down. Nomor palai nomor kecingnya kene ke championship kalong kumne. Kumne hi silong. Wei bom kuat balang champion. Mano bom kuat baroi bakwa. Yo drop kick sufi. Temang melarung betep. Dia kena KWE championship lah se. Uklor sibet. Temuan berkasih no ya kata KWE championship mempertandingkan ke match. Imla mantep ya kata haru. Teman ibu klor ulang lupa aku number 1 contender kena kepor. Wow. Spear walam kick out walam. Ufej pacam layo sate KWE championship ni penyesin spear. Wow. 4 layo sate KWE championship title. Mensir finish move. System of Bikil. She sins system of Bikil. Walam ni ulah liam baik ni teh. Calak walam. Uhap sabar juga Klem yo Ufej. Klem yo. Calak walam hap sabar juga. Kami minta bung walam lah sedang berjang. Berminta layu ben take down so Ufej walam. Wow. Suplex second hosra. Hasun. Hari lu pun hap direct dekat. Apa ring juga ring. Berminta ang ibo. Ufej mu masih bila custom. Sa isi nga taray. Launch kriang. Suplex kriang. Drop kick. Walam direct nakatemo yung fake. Ufej minta lah down. Walam kita nak kecing telat tu kamet. Kecing siya spear yung fake. Basta start ang kill. Aton mugil lo. Niat walam yung fake. Direct. Wow.
Ufik dak telat mendon borsu. Isko pas baru ki kami syak bun yu walam imat bun job ikini KWE champion. Sada kamat napeng tu kamat Ufik. Wow. Dakti rendang Ufik. Bagi jingi kun bu lang kebaitan syadu kata kata bereng gini di Arnold. Malah bagi ada sifat mar tambah. Numpoi perkapa tu jit openan walam style clash. Walam kawan kobar pencop na em nya KWE champion ar get out Ufik umpat dai lah KWE championship umpat semlio Satya Walam. Ini metabu lapeng tu kesadam arsin kerdam. Leg drop, double leg drop. Ufik milak syuk punya kuna ketika match. Nomor pala ini nomor Ufik syak take down Shipang. Walam kena Ufik. Pat yo Walam suplex. Yo bing Shibok. Nedur jung Walam. Sikit rekosi untuk kedur. Wow. Sakawai shim cat. Wow. Bora arti ni cat. Walam ulong bahek kata Ufik tap lagi cat. Tentang ibu Ufik lara hasoyu. Dagi por F5 Walam layo Ufik championship layo ar Walam 4 sim layo Satya KWE championship berakhir melangai undang kick out Walam long bersatar lasatar Walam Ufik lakwa kai ban keroyu refru nomor balai nomor lakwa ban nyono way ar lain 4 dak berstat nrei Walam dah kick out. Mematang ibi yang sisi numut menstom baru unjuk dia menstom ini apa ini sakhi mematang unjuk salah Superman punch direct dengan right hand nadur kemacung Walam mematang ibu lemut spear kerap Walam mula telat nak kecik Superman punch. Angle slam. Wow, angle slam. Hapring juga ring. Ufik berstorm spear udah. Superman punch dia. Nadine takli. Walau nangilek benki. Ufik ru ilek benki. Mematang bro arko klik Superman punch biang license Superman punch Walam tak tahu Walam syaulah tahu masuk setiap penyanyi kini katakan main event kecil kunci ke Ibang lagi keriang Walam mematang ibu Walam layoban Semang rock bottom. Marsi sinjo rock bottom. Si sinjo kertatu Walam. Kertatu Ufik. Elbow drop. Kobaref. Way. Kick out Ufik. Walam lompat semlayok sa besok Ifran cung Walam kehla. Ya kertan cung Walam. Kau Walam long champion. Mematang ibu. Wah kenapa? Kita jatuh. Swing Ufik. Swing kapor juga wear juga klan. Menentuk juga tengok swing mesin, masih pausin. Gila diru lah bayang. Wow. Drop ke metal deh. Pok Ufik. Way. Kick out Ufik. Walam pergi Satya KWE champion. Ufik Walam tu yakun dah kecing ting nomor balai uklur lak banwana ketika por baki telot. Banyak cash in dak tu kesenduk pisah udang dak pencop.
ngelawan tip gas nih nama ngelawan tip tabu lawan kas keno kepor Ang ke match banyak ni ikan kedua champion. ini tabu yo ka wow penalti penpai perdat ya klik trong phi direct na kamat hapat ang jong ring kini armor shal ladai gi main event ya kene KWE championship oke jing khon kala ya ha ba kum kata ke main event wow kensa walam tembut nar tu je kumang fi shah Sekarang kelung kena ru kedang ang asu. Jadi DT. Yo future DT walam. Kuma biang. Wei. Umpat yo Satya. Ufi lelek ban satar. Champion. Lelek satar. Lalu syak ban satar kena jing ekon KWE champion. Ini kita bro arut le yang ban gue di down. Kita direct akan dong jering. Kita walam Lunch kriang. udah gede fit. Yo fit. Kita wow kensa ada klik direct kok siu jung fit. Ini kita bung fit lah yo. Ban le alam daka. Abang ni pet. Splat slam. Level rock bottom. Dei. Stop Miguel. Stop Abigail. Hang to walam laram failure finishing move to Kamu tahu fail lah yo apa KWE championship. Orang baru tulai walam. Insya Allah kumakum tu. Kenapa berkabung? Walam mendang batu telai. Ufi lebak lacur kentani walam pering jekering. Lada dai tadi pering jekering wayo penyo way arlai. Wayo ben drai KWE champion. Walam yo kick lah. Direct. Dekat right kick. Naka dur jung fade berfade tahu kelon pering jekering. Walam long baklan bor kan ke match. But belas sekali. Kumulai aku tu ketak tim LJ Style. Buat di BNM. Okay, take kuncu. Aku tu ketak tim kuncu. Menilai GE kena style saya under tekan ke WWE. Kamu tahu sini kita mulai yang bersai du walam. Wow, fake lockdown. Come on. Walam. Resipay kini ke match. Imbau walam unyora kini KWE champion. Bangun hantai mat pun jo ban rano hantai mentok lo yo ban walam yo satu Yo walam kotor. walam kata Fit shalak fit lahap sabar jekering. Yo sekensa sudah kostiu nak dur. Dang ipai gini match makan kudno bukan walam yo KWE champion. Fit shalak fit. Spill biasa sisin. Fit rula down walam rula down. kendiat kamis ke spear yang fit nomor balai nomor ukum yo hasil Satya ben dung direct terpengah ke pojok walam. Wow, si kerdam nak singkal jong walam. Ani betawang fit lah yo ban penyanyi walam blue thunder bomb. Kelain ke bor jung Feru penrai walam ketu kecing hek jung walam. Direct ke blue thunder bomb prank juga ring mata yo ban kobar baru fit mata yo ban long KWE champion ni prank. Yona Storm. Superman punch dia Walam pena. Pat kelan walam. Walam kelan Satya. Superman dia Superman punch. Walam lah. Iban sutlai.
Lazim Superman Punch. Walam lakalan Hamadan. Ini betul Ufit. Layawan Storm. Storm ni walam. Lazim Storm ini betul Ufit. Layawan yang KWE champion. Come on, Fate. Kat last She's finishing in the move storm. jom Sister Abigail Yonem. She's in Storm. She's in Sister Abigail. Sister Abigail. Walam Matang ibu Ufit layawan. Way are live. Wow, Ufit layawan. Banikong banirai KWE champion. Udah Fit. Ang kampay berkata kecingnya kan kot no kumto hapreng Shisin Storm Shisin Sister Abigail layo yang jing chop KWE Championship. Lelam walam lele persia Ufe nre masuk gitu ke Superman Punch cing Storm cing Ufe halas cing Sister Pengen Abigail tak bel men lu free matang lawan rai bel benang Fit. Ufe ulong nong job ini ke match ulong beningkong rai KWE champion. Sep walam yang jing yo lat long wan kan tendar yang ni ke match nomor jing ai lat pro Kecing lo Kalau susah susah ke por balai keluar mual man cash ke por ke match mengiru Ufit layo ban show yang bel but min zai kondo yang kena kecil lah kak jungi kak arfu prata lek ubrai match ar jara pun real kak tai ke johi ke madan kak tai ke johi ke ceka menin jo ban yakon ya Royal Rumble match khasan ngot kinong yakon kak ne ke jing yakon kalau ke event ke bahaya berokot URP ki pai ba fan nong kerjaan KWE Benwan Saki hak tak si dalam jong ki keman we belong nong job cak ke Royal Rumble. baru bayo ban chop kena Royal Rumble pada yo ban kedua yang saya sisen yo Ufit Belong number 1 ketenda hak Wow. event. Klor lagi. Klor lagi. Klor lawan kasih. Bukan kasih ni. Wow. Nampak rai bukan kasih ni. Lesen lawan kasih mau fake ulah telat dah ketika por. Wow, ini pel. Klor. Ulah kasih sudah pisah. Ulah man kasih kena ke por ngom nak te. Ulah boy jangan. Perlu apa aja kering. Wow, Fake dah kecing ting fake. Ufit. Ulah telat sisa apa telat klor kagak kena. Ulah yo ban sim kebu ke bahaya ban yo ya kira ban championship. Tak ke masuk. Teman merayu sama gua ban nyalan dulu free. Ben kasih katai. Ini pek yo na man kasih. Para show off te para bedan. Fake kira belum Nomor champion. nomor udah keluru ada yang lupa ukir beli champion membak katai. Kita beli Sendokan sa ada ukas ini katai. Bami matagli face to face. Bami paruhi ben yui. Ya kejeng yakon one versus one hapan kini ki arngot. Bami matau keluru lal show spek bawon fake. Fake sedang menap. Keluar kau sendiri. Spear. Balai keluar. Kelan poin berkat bekak. Jangan bilang fake. Sister Abigail. Wow. Sister Abigail. Urfin uklur klam yo satia. Mankas. Syashim Ufik. kabu gelah Yo ada Ufik. kencop. Kebai tenat siang dengan match. Pun yo aru penlek keput di keluar ketika match. Di one mi kumtai. Ngak klam poin berkat. Uklur Shakespeare. Kapan yang kecing show kumtu. Urfin lo Mi dong masyarakat. kam yang keseduk pisau fe. Mi dong kam lah bread no. Kecing job kelong show fake ulong number 1 ketendai KWE champion ulong nong job ketika match ulong ru champion bandingkong KWE. Permentang le poin. Syapkut. Jong kena ke KWE. Event ke pamata. Hakan ke syam. Ngisi siam hak ar praterek. Nai match ar hajar ar review atau Royal Rumble match. Wan masaki ya ketika segi pi barok ipai ba yang subhai pi. Dah mesti makemben bat bakelui. Thank you everybody.